Assalamu alaikum, hurmatli telesiyerciler. Bugun mayısның 17-si efirde haberler vaqti. Studiyada men Alime Kaybulayeva çalışam. Ешімдікі saatqa bölü malumatмен tanış etemiz. Мумаш көйнің жемісі çok yıllardan beri tamir işlerine muhtaç, aynı yardım sorap sakinler vatandaşlarımızға müracaat ettiler. 42-ci mектеп talebelеріне surgun etilgen halklarının tarixi haqta tarif etip, 18 Mayıs 1944 sene olup geçken vakayalarının hatırasını saqlap qalınmasının emniyetligini bildirdiler. Şerifzade Zeytulayeva'nın hatıraları o surgunluk haqta ne tarif etti? Bu ve diğer malumat bizim yayınımızda. Ахмеджете Кырым татар жемаат тешкилатларының сыңырдаки ватандашлар иле ишбирлиги хакта халкара конференция болуп кечти. Тедбирде Жумхуриеттин биринчи шахслары эмде Туркияден ве Ак-Русияден келген эйитлер иштирак эттилер. Улар Россия Федерация президентinin реабилитация хакта чарелер ве Кырым татарларының акларыны ве чет эл ватандашлар иле ишбирлигини музакира эттилер. Конференция нетижелери хакта Айша Шулакова тариф этти. Бірінші халқара конференция Россия Федерациясы президенті Огунде Кырым Жумхуриетінің даими векилетханасы ве Девлет Милитлерара комитеті иле тәшкилетілді. О ватандашларымыздың федераль программасы черчевесінде кечірілі. Тедбірінің мақсады четел Кырым татар диаспоралар тарихи ватан Кырым этрафында бірлешів тенденциясына қол тұтмақ. Емді ярым аданын Кырым татар жемаат бірлешмелері ве четел диаспораларының ишбірлігі форматыны белгілемек. Бұл медени субъект ве гуманитар лейхаларны береберлікте өмірге кечірілі суалері бойынша ишбірлік. Назирлер Шурасы рейсінің муавины Русия президенті Огунде Кырым Жумхуриетінің даими темсилчisi Георгий Мурадов Кырым юлбашчысы Сергей Аксеновның селямлавыны оқыды. Межнациональное согласие является одним из приоритетных направлений внутренней политики нашего государства. Право крымских татар надежно защищено. Представители крымско-татарского народа возвращаются на полуостров. Крымско-татарская общественность принимает активное участие в общественной и политической жизни республики, вносит посильный вклад в укрепление межнационального единства и согласия. Türkiye'deki Kırım Tatar diasporasının vekilleri Kırım'da yaşayan vatandaşlar ile işbirlik tizmege niyet etkenlerini tarif etti. Onlar yanı Kırım kurulayatkanı dikkat ile gözeteler ve çeşit yönelişlerde işbirlikte çalışmağa hazırlar. Her engele karşı mutlaka bir yol bulunur. Kırım'a uygulanan ambargolar da bu açıdan bizleri korkutmuyor. Ancak bu lüzumsuz ve hiçbir işlevi olmayan ambargoların bir an önce kaldırılması için gerekli mücadeleyi verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Sayın Başkanımız Ünver Sel'in talimatıyla gerek Türk hükümeti ile gerekse diasporanın yaşadığı diğer ülkelerdeki dostlarımızla ambargoların kaldırılması konusunda yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu konuda önemli bir ilerleme sağladık. Daha büyük adımların yakında atıldığını göreceksiniz. Oş çıkışı ketişatında Türkiye Cumhuriyeti Kırım Tatar Medeni Birleşmeleri Federasyasının reisi Universel bildirdi ki Ukrayna hükümeti 2014 sene Mart ayında geçirilgen Kırım'ın devlet statusu haqta referendumunu tanımağını doğru değil. Yarımada sakinleri özlerinin yolunu özleri seçmek gerekler. Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in Kırım'dan sürgün etilgen halklarının reabilitasiya haqta emrini tarihi vesika dep adladı. Tamam bu vesika bu halklarının geleceğini aydınlata. Biz Kırım Tatarlarının vatanı olan Kırım'da Kırım Rusya olduktan sonra özellikle son 3,5 yıl içerisinde Kırım Tatarlarına yönelik oldukça iyi gelişmeler olduğuna tanık oluyoruz. Bizler bekliyoruz sürgünde yaşayan halkımızın Kırım'a gelmesi. Bir de diasporayla son yıllarda geliş gidişlerde bir takım sıkıntılar yaşanmakta. Bu ambargodan kaynaklı sıkıntılar. Tabii ki Türkiye'de anlatıyoruz. Yani Türkiye bu ambargolara katılmasın, Kırım'la Türkiye'nin bağları kopmasın. Ak-Rusya Cumhuriyeti'nin muftisi Abu Bekir Şabanoviç Kırım Rusya ile birleşken son birinciler sırasında Yarımadan'ı ziyaret etti. Ayta ki olar gelecekte Cumhuriyetler ve diasporalar arasında faal işbirlikini devam etmeye niyet ettiler. Время требует от нас более активной деятельности по всем направлениям. В первую очередь, конечно, это просвещение и подготовки кадров, дальше о программах подготовки этих кадров, о литературе религиозной, то, что соответствует укреплению знаний, расширению знаний, углублению их
по религии, по истории и культуре крымских татар. Кырым Cumhuriyet Devlet Şurası'nın reis muavini Remzi İlyasov kaydetti ki, bu yanı Kırım'ın yaşayışında birinci konferensiyadır. Bu konferensiya gösteriye Kırım Rusya Federasyası'na muvaffakiyet ile integrasiya etti. Fikirde, tilde, işte birlik dep aytamiz. Men anlayım. Hepimiz bir düşünmeymiz. Ama düşünüp bir kulasağa kelgende kelin işte bu işini yapayız. Bu fikir umumen fikir olsun. Bir fikrini amelge geçirmek için böyle bir işlerini yapmaya gerek. Böyle hareketlerini yapmaya gerek. Öyle olsa yaxşı olurdu. Böyle bir işancım var. Rusya Federatsiya Prezidenti Ogun'da Milletler Ara Münasebetler boyunca Şura azası İnkişaf Cemiyet Teşkilatı'nın Prezidenti Eskender Bilalov böyle tedbirlerinin mühimligini kaydetti. Olar yarımadaki vaziyetini açık aydın gösteriyorlar. Bugün Rusya Kırım Tatar halkının inkişafına dolu şekilde maddi yardım gösteriyor. Мы сейчас живем в таком государстве, которое именно помогает крымско-татарскому народу. Это, можно сказать, и строительство мечети, и строительство разных центров. Мы даже не успеваем эти средства, будем говорить, осваивать. Поэтому вот это именно такая встреча, именно духовная встреча, она, думаю, поможет крымским татарам, которые живут в Турции, и крымским татарам, которые живут в Крыму, более тесным связям. Халкара конференция нәтижелері бойынша iştirakçiler müracaat kabul ettiler. Сегодня конференция приняла решение быть постоянно действующей площадкой, то есть мы уже можем в ближайшее время ожидать работы некого органа, который будет готовить более широкий формат, потому что вот сегодня в процессе работы поступали мнения и они озвучивались о том, что необходимо привлекать и представителей диаспор, вплоть до тех, которые проживают в Украине. И, конечно же, двери конференции открыты. Чем будет шире формат участников, тем больше эффективности ее работы. Devlet Milletler Ara Komiteti Ukrainada yaşagan Kırım Tatarlarını növbеттeki halkara konferensiyaga davet etmege istey. Zaur Smirnov'nun sözlerine göre Ukrainada yaşagan Kırım Tatarlar diasporası gayet fena alda buluna. Yazık ki, olar bu haqda aytmaga olmaylar. Çünkü hükümet tarafından ucum edileler. Ama menin fikrime göre biz mutlaka onların növbetteki konferensiyamızga davet etip onların düşüncelerini göz önümüzge almalımız, dep bildirdi Milletler Ara Komitetinin yol başçısı. Ayşe Şulakova, Alişer Alimov, Millet için. Волгоградта патлав нәтижесінде 4 элек olған insan кім olғаны белгіленді. Gece 1931 сене доған қадының вүжіді анық olды. Саба есе 26 яшлы қызның вүжідіні таптылар. Олар bu evнің чешіт квартираларында яшаған екенлер. Бұл қаза нәтижесінде 3 ерлі сәкин ве коммуналь қызметінің бір хадимы элек oldılar. Салы күні құртаржыларға мескен evнің 3-ші кіріші йықылғаны ақта хабер етілді. Bu yerde gaz ava karışması patladı, деп haber etili. O tamir işleri neticesinde peyda olgan 12 kvartira butunley viranege çevirildi. Patlav umumen 16 evge zarar getirdi. Momini Aliyeva'nın katiline hukum çıkarıldı. 31 yaşlı eski Kırım sakini Alexey Gnezdilov'ны 18 yılga hapsga aldılar. Emdi cinayetçi 1 yıl ve 9 ay devamında azatlıktan marum etilecek. Bundan gayrı 20.000 ruble para cezası tayinlendi. Bu kararını Kırım'nın yukarı şura mahkemesi kabul etti. Ahlaki zarar getirilgeni için öldürülgen kadının soylarına cinayetçiden da 3 milyon ruble alındı. Hatırlatamız 2016 senenin Mayıs ayında İslamterek rayonunun Tamgacı köyünde 36 yaşlı Momini Aliyeva'nın vücudu tapıldı. O zorlanıp öldürülgen edi. Kadın o günü akşam işten son evge kaytkanda tanışının maşinasına oturdu. Aynı bu aydavcı katil oldu. Karasuv Bazar rayonunun Muşaş yani Vişinная koyunun cemisi bizim vatandaşlarımızın yardımında muhtaç. Cemi tap Kırım Tatarlarının sürgünlüğünden evvel kurulgan edi. Şimdi bina kapital tamir işlerine muhtaç. Yerli sekinler pervasız kalmagan insanlarga müracaat etip yardım soraylar. Olar umut eteler ki Oraza bayramgamında ezan sesi eştiler ve musulmanlar namazlarını kılıp olurlar. Tafsilatlıca mevzunu muhbirimiz Safiye Şukurova devam ete.
Eski cemiden tek temeli saklanıp kaldı. Kırım Tatarlar vatanha koçup gelgen son cemini tamir etip başladılar. Allah'ın evi öz işini alıp bardı. Ama endi bir yılga yakın cemi çalışmay. O kazayalda bulunğanı sebebinden yerli sakinler öz kuvvetiyle cemini tamir etip başladılar. Ama onların parası endi yetişmey. Duvarlar çatlamak başladı. Tavan aha. Tavanlar aha, yağmurlar başlay, her yerde legenler, kopkalar, su aha. Dedik, değiştirik tavanı. Tavanı değiştirik degende başladık. Açmaya başlasak duvarlar çatlay, duvarlar kite temeli yok. Ondan da beri olgan paraları tavanga gitmedi de gitti bütün kalgan işlerge. Beton koyuldu, duvarlar değişti. Ağlımız bilen sıfatta kaldı. Toxtadı. Olgan paraları 100 tonnadan ziyade beton gitti. Bu toxtadı. Bu yerde toxtadı. Endi çare olgan kadara cemaattan yardım sorayıq. Müslümanlardan yardım isteyik bu camiyi bitirmek. Biz şun degil Allah rızası için. Yerli sakinlerinin hatırlavalarına göre cemide her daim insanlar tolu edi. Mında namazlarga 3 koyunun cemaati toplanaydı. Şimdi ise insanlar çekişeler. Yaşlar Karasu Bazar cemesine katnaylar. Bu ise 10 kilometrelik mesafe. Kartlar için bu yol ağır. Camımızı keleydik namazga cemaatimiz var. Şundak camımız böyle ahvalda olup kaldı. Şu için bu biznesmenler şundak malı biznes, большой biznes değiller. Şolar bir koru bizlerin camımızın şu yüreğinde boğanlardan bir yardım etseler biz bir teşekkür bolardı şu kişilerge. Şu için camda kartlarımız var. Karası 10 kilometre. Yaşların maşinaları var. Karasuga da baralar. Kartlarga endi kıyın. Cemaat men bunu kötere almayacakmız şimdi. Mana ahvalını görüyoruz. Töbesi yapılmay turibdir. Avgust ayına bu alına kelgen edi, şu almanda tura. İşkere şimdi kirsen, bismillah deb kirmeseng sürüneceksen. Zinur Nasrullayев Mumaş köyünde 1988 senesinden beri yaşay. Onun babasının korantası aynı bu köyden sürgün etilgen edi. Zinur Bey'nin fikrine göre, onların köyü Kırım'ın en dülber köyleri sırasına kiri. Ama afsus ki cami tamirlendiği meselesi çok vakittan beri çözülmegen kala. Aynı bu sebepten yerli sakinler Kırımlılardan kol tutup soraylar. Yardım gerek. Çünkü şimdi bek balama iş toplandı bir yerde. Dışından da içinden de. Tamamını kapatmak, içini remont etmek. Çünkü içi bek bozuldu. Kışta kaldı bu açık topesi. Bütün şeyleri bozuldu. Şikaturkası, mozaika. O gün bize tura Oraza bayram namazı, Kurban bayram namazı. Hiç olmasa Kurban bayrama kadar bunu bitirmek gerek. Ceminin tamir işlerinde yardım göstermege istegenler Mumaş köyünün imamı Dilaver Emir Hüseynov'nin telefon bahvastası ile bağlanabilirler. Telefon numarası koşma 7 978 813 61 70. Ramazan ayı arifesinde hayriye işler yapmağa aşıqınız. Safiye Şukurova, Edem İsmailov, Millet üçün. 105 yıl evvel Abdureshit Mediyev fani dünyаны terk etken edi. Rusiya imperiyası ekinci çağırıvı devlet Duma mebuсы jurnalist Cemaat Erbabı Karasu Bazar şehrinin başı. Dumaмен beri o günden çıkışlar Vatan Hadima gazetasında neşir etilgen makaleler onu tek Kırım'da degildi, Rusiyanın diğer civarlarında belli etti. 20. asırının korumlu siyasetçisinin hayatı ve faaliyeti hakkında muhbirimiz Safiye Şukurova tarif etti. Abdureshit Mediyev Ahmedjit'te hocalar seminariyasında okudu. Bu 7 yıllık okuv yurtu Rus tili hocalarını hazırlaydı. Onu Tatar mektebi dep adlaydılar. 1902 sene Mediyev ala bahalar ile tahsilini bitirdi. Orhapıda çalıştı. Golos Krıma gazetasının baş muharriri Eldar Sidbekirov toplanған arxiv malumatlarına göre Abdureshit Mediyev itibarlı hocaydı. Нашел интересные документы, даже написанные собственноручно Абдурешитом Медиевым, где он, работая, значит, в Красноперекопском регионе, он собирался уже переводиться в Харасу-Базар, в Белогорск, так как ему там предложили работу. Он учительствовал, и вот крымско-татарская общественность начала писать петиции его начальству с просьбой, чтобы его не отпускали, что это
очень авторитетный учитель, имеет огромное положительное воздействие на детей. Ama episi bir Медеев Харасубазарға көчеве ожалық фаалиетini tamam şu yerde devam etti. Ülkeşinas yazıcı Pivazeti мектеп binasını gösterdi. Bu yerde Abdureshit Медеев Kırım Tatarlarga Rus tilini öğretti. Bu keçken asırның soğunda 5-ci senesi kurulgan bu bina. Rehberler anlaşıp bizim halkını Rus tiline yakınlaştırmak için, Rus medeniyetine yakınlaştırmak için bunda demek Medeyevni getirip bunda hocalık yaptırdılar. Bu mektepte okugan, Medeyev'in kolunda okugan talebeler Rus tilini mükemmel öğrendiler. Hatta cenk vaktinde bir tane polkovnik var edi. Eğer Medeyev siyasetçi olmagan olsa, o deputatlıkka namzetini göstermese de, onun deputat fıkara adam edi, onun mal mülkü yok edi. O halk için küreşti. Halkını demek ayakka tursatmak için bayağı işler yaptı. Eldar Sidbekirov айтқанына көре, та мектеп жағында o Медеев кім olğanı ile meraklanıp başlandı ve meraklı vesikalarını taptı. Были документы национального движения, где упоминался Абдурeshit Медеев, и упоминался он в связи с работой Ленина, касающейся аграрного вопроса в России. И вот Ленин в своей работе ссылался на Медеева, и где писал, что товарищ Медеев вот, с трибуны Государственной Думы заявил, что землей должен пользоваться тот, кто ее обрабатывает, кто поливает ее своим потом. Malum ki Medeyev'nin siyasi temeli 2. Çakırov Rusya İmperiyası'nın Devlet Duması'nda çalışkan vakit şekillendi. 1907 sene fevral ayının başında saylangan cedveli tertip edildi. Olar Devlet Duma azaları saylavında iştirak edebilirdiler. Devlet Duma'da Abdureshit Медеев birkaç komisyada faal surette çalıştı. Müslüman fraksiyasını yaratılıp ceryanında iştirak etti. Bu bölge 1907 sene Mart'ın 9'unda açıldı. Tamam şu sene Karasubazar'da Abdureshit Медеев Vatan Hadimi gazetasının temelini koydu. Bu neşir çok çalışmağına bakmadan milletinin meselelerini aydınlattı ve çok sualler boyunca halkını birleştirmeye tırıştı. Ülkeşinas ve yazıcı Pivazeti ile konuşkan son biz Vatan Hadimi gazetası olgan yerini kıdırıp taptık. Sabık Elenski sokağı. Sovetler Birliği tüzülgen son Lunacharsky. Bu 29 olmalı. Bana bunun nesinde işte azbarın o başında bana böyle uzunlasına işte Rogan degen çüfütnің Yehudi, onun demek basmaqanesi olgan, tipografiyası diyeceğimizdir de, neşriyatı olgan. Ana onda demek Medeyev gazetalarını peşat ettiredi. 20. asırının körümlü erbabının ömrü 1912 sene üzüldü. O 32 yaşındaydı. Şimdi Karasubazar'ın yerli sakinler Abdureshit Medeyev'nin adını taşıgan meydanda belli Kırım Tatar erbabına abide tiklemege isteyler. Olar eskizler üzerinde çalışalar ve abide yakın vakitte bu meydanını yaraştırganına ümit besleyler. Karasubazar'da mer olgan son Gosdumanın deputatı olgan edi. Çok faydalı işler yapkan edi. Hem Kırım oğrunda, Vatan oğrunda, hem şahsi Karasubazar şehir olarak buna birinci podstansiya kurdu. Mektepler açtı, hayri cemiyeti kurdu. Yaş istidatlı yaşları okumağa yolladı. Men kolumda da hepsi eskizlerdi gel. Buna böyle şunu aytacak olsak, buna eskizden biri buna böyle. İkinci eskiz, buna böyle, bu da taşın, mermer taş üstüne, gazet sayfi şeklinde yapılgan, çünkü Vatan Hadimi gazeti çıkaraydı. Tıklev yollarında hayırlı işler yapmağa tırışayıq. Kırım Tatarlar arasında istidatlı siyasetçiler oldu. Olar siyasi sistemaga, halkımızın medeniyetine ve taseline büyük hisse koştular ve böylelikle Kırım Tatarlarının tarihini bayağı zenginleştirdiler. Safiye Şukurova, Nariman Tarsinova, Edem İsmailov, Millet için. Эшреф Шемизаде адына 42-ci umum tahsil mektebinde surgunlikning qurbanlari xatirasına bağışlanğan tedbir olup geçti. Musafirler talebelerge cesurlik dersini ve Kırımdan surgun etilgen halklarının tarixi haqda xatıranı saklamak emiyetini olğanını bildirdi. Tafsilatlar ile muhbirimiz Feride Halikova.
Эшреф Шемизаде адына 42 санлы орта умумтасил мектепнің тәлібелеріне 1944 сене майысының 18-інде олып кечкен фаджалы вақайлар ақта қатырлаттылар. Мектеп тәлібелері қорқынчылы күнлер ақтай кейлеріні дықат еледінледілер. Бұ фаджа бір қорантаға тесір етті. Осиятхан несілге кечмішінің фаджалы сайфелері ақында тариф етмек бізім эпіміздің бойын боржумызdır. Дей Қырым Жұмхурие Девлет Шурасының рейс мовина Римзи Ильясов. У нас не было продвижения вперед. И помните, если как наши родители, бабушки, дедушки, может быть, вам сейчас тоже напоминает, как они требовали, чтобы мы учились, как они создавали все условия, чтобы мы поступали в высшее учебное заведение. Қырым татар медини тарихи асабалық музейінің илми хадима Мустафа Мустафаевның фікіріне көре, мектеп тәлебелері үшін бөлет әдбірлер айрыжа мұйымдыр. Мы с этой целью, чтобы преемственность поколений была, эти мероприятия проводятся и в школах. Потому что такие люди, которые стояли у истоков национального движения, которые отдали свою жизнь, здоровье за возвращение народа на родину, не должны быть забыты. Поэтому мы несем этим нашим детям память о них. Қырымның чоқысы мектеплерінде көз яш күніне бағышланған хатырат әдбірлер кешіріле. Эшреф Шемизаде адына 42 санлы орта умумтасил мектепнің мудирі Вилен Джамалидинов мұсафирлерге тәдбірде іштірақ еткенлері үшін тешекүрлер білдірді. Вот сегодня мы молодежь, скажем так, молодежь, современная молодежь крымско-татарская, должны осознавать этот факт и стараться больше сегодня прилагать усилия. Я как руководитель учебного заведения, как директор, хотел бы сказать, чтобы наши дети больше прилагали усилия к знаниям. Да? Знания, они открывают путь ко всему. Диляра Мустафаева яш олғанына бақмадан еждатларымыздың башына не келгенini анлай. Сүргінлік фажиасы ақында оз битахарт бабасындан сора білді. Депортация для нас очень важное событие. Мы должны помнить о депортации крымских татар. Так это очень погибло много людей, наших питашек, картанашек. Было очень много слез, также много потеряли своих родителей, дети. Кечкен еллар хаталарыны текраламамақ үшін Қырым татар тарихының қара сайфесіні қатарымызда тұтмақ керекміз. Ветаман бұнын үшін мектеплерде бойлет әдбірлер кечіріле. Ферида Халикова, Алишер Алимов, Милет үшін. Бұл елі Муандислік педагогика колледж ос 25 елығына қайдете бұл колледж Қырым Муандислік педагогика университетінің структур бөлігі сайла. Çalışқан вақыт девамында колледж 10 бинден зеде мутехасыз азырлады. Оларның чоқса қықы ожалар, оз ішінің ұсталары олдылар. Қырым Муандислік педагогика университетінде колледждің 25 елығына башланған тантаналы тәдбір кечірілді. Шерик асыр девамында не деңішті? Бүгін оқув юрты насыл çalışқанақта бізім небеті келев қамызда. Муандислік педагогика колледжі бұл бірінші екінші севе аккредитациясы оқув мойсысы. Колледж эки зенат бойынша мутехассисларны азырлай. Бұл мектептен эвел тасыл ве башланғыч сыныфлар ұжалары. 25 ел эвелсі колледж бірінші абитуриентлеріні қабыл етті. Оның açılывында мұйым рөліні Қырым Муандислік педагогика университетінің президенті Февзи Якубов ойнады. Бірінші вақытлары оқув юрту Симферопольское педагогическое училище деп адланайды. Университетінің бірінші проректоры Мерьем Ваниева Эршей неден башланғанына ақта тариф етті. Времена были, когда не было здания, не было мебели, инвентаря элементарного, а были только, знаете, человеческий капитал, то есть это преподаватели и студенты. И был такой энтузиазм, что никто не задумывался о том, что по полгода люди не получали заработную плату, студенты не получали стипендию, а работали и учились. Училище прошел тот тернистый путь, когда в такие сложные времена они смогли сосредоточиться именно на знании.
Колледжнын мираклы тарихы бар. Яш окув мойсесі атта аз қалды қапала язды. Ләкин оны Кырым мундислик педагогика университетінің бөлігі оларақ сақлап қалдылар. Эльвира ханым бірінші абитуриентлерден бірісі шымды озенаты бойынша çalışам. Бірінші окув елларыны хатырлай. В 1992 году мы прошли огромнейший жуткий конкурс в 11 человек на место и прошли в одну из первых крымско-татарских именно групп, то есть групп, которые в дальнейшем получали возможность преподавать в начальных классах на крымско-татарском языке основные дисциплины. Именно педучилище дало мне в жизни больше, чем все остальные вузы и другие учебные заведения, которые мне лично довелось закончить. Кайт этмек кереки студентлер бірінші курстан сон амелиятқа yollanalар. Студентлер өзлері кайт етейлер ки колледж Кырымда ең керекли ве талап етілген yönelişler бойынша мутахассисларны азырлай. Мне нравится этот колледж тем, что здесь очень хорошие преподаватели, которые делятся с нами своими знаниями, передают свой опыт. Бүгінгі күнде колледж огүне муим вазифе қоя. Азианатлар дәресіне кенешлетмек ве тәсілде заманауи технологияларны қоланмақ. Кырым мундислик педагогика университетінің ректоры Чингис Якубов қайтытте, бүгінгі күнде колледж Кырымның тәсіл системасында муим ер ала. Это не просто структурное подразделение, а это, я бы сказал, колыбельное нашего университета. Широкий объем выпускников этого колледжа поступает к нам в вуз. И пройдя там хорошую практическую подготовку, уже в дальнейшем они приобретают теоретические навыки, теоретическую основу, фундаментальную основу, получая высшее образование уже на базе нашего университета. Бүгінгі күнде колледжде 329 қыз ве бір оғлан оқуй. Тасыл муссисінде 29 ұжат çalışам. Олар эпосы Кырым мундислик педагогика университетінің тедбірлер салонында болындылар. Анда мұсафирлер үшін колледжнің юбилейне бағышланған концерт программасы азырланды. Лилия Виджат, Гульнара Каримова, Энвер Аблезис, Милет үшін. Шымдылык bu эпсі малюмат яңы вақайлар ақында дайма хабердар олыңыз ве саат 20:30-да кележек хаберлер информацион программасына Нариман Тарсинова иле қачырманыз. Біз иле олыңыз көршмек үзірем, сағылықнен қалыңыз.